Man, good afternoon mga kaaro. January 22, 2025. Wadya tila lamot od patalan. Jad kulan iray asok. Laan tayo may bigol kon aso. Mangkasta od kindi pare dimber kwison. Jamot na lamang man od gesang. Niya so ken ulay aswang ko ni walad kinmat 20 feet. So katagay to ya, talagang intagay ko ta lalo amay tay direkta di manod dalin. Medyo kinakargaan ko tarapal irasim ta no wali bagyo wali uran kaya no agara na sakyan. Pero no wali bagyo sasakubang kutan. No mananap kay Biljan nga takal. Wadya. Niya matira sulibangan ko. Kalapati. Kabalagmat sa kulungan da kapara to aswang ko ni. Madyara mga boss. Dumananap kay Biljan malinwa ya oversize walay papel. Ni wadya ni kita. Guys, so kulungan to. Madaldalang kon na i-vlog irarayan na aso ta medyo busy tayo ken aron niya diskarte tayo. Mananap kayo niya sumini pincher kura ni wadyara. Ayun mini pincher ya laki. Wala mo sudasyan ditan mga boss, yang gadiman sukulay asok. No mananap kayo ya Biljan malinwa na gray sable. Ni wala dya. Wadyara. Wala mo sa golden retriever wa magsampot. Magano mga boss, kuway kumaso ha. Patadya tayo farm. Nitan sukulungan da. Mas akauna ni Ira yung pagaway abong nan si abong ko mga boss. Balag sukulungan da raya. Talagang nang gastos ang kuwat. Pero ayos labat ha. Si katon talaga unahan niya anak buhay ko. Unahan niya diskartik at stud. Si Urinos. May import line tayo aso. Kaya si tatay tuya galing od Amerika. Ano gabay yung mampalahi Beagle na triko wadya labat ya gasang open ta na home service. Ni pa yung syakira ta sa takar tayo para ta kalabaka ta balang may takar da. Nani ta man video kla no kakime nya ini. Yan kriyo ni Madara. Tika. Ito si Madara Beagle import line from USA o tagjad Amerika. So ama to katon tatawagan tayo ya import line. Many times proven. Ayan, ganda ng katawan, balbali laman to. Wala mga boss. Wala tila kindi barkadak. May aso si Madara, Urinos Madara so ngarantutan. Katayod gasang pero gasang na ba yung service papi share. Anani ta explain ko noon to may papi share mga boss kano natalusan nyo nanto ibig kong sabihin. Baka wala ra ibigol yun tan ya manihit no ken. Okay mga boss tadi man lamang video. Oops ready la niya nene may barkada. Ay patakal to may aso to. May beagle. Pare dimber. Kaya may Kaya lamot. Madara ni manire aso to niya. Lagaran tayo gabayo yung mga lay ibon ni wala dya nangyari ni wadyara ni babaga ng pari dimber no gabayo yung mga luya kalapati ibon bilit magano tayo kingkot yan kung gusto nyong bumili ng lovebirds nita nira para ni lovebirds. Ayan, dari lovebirds to. Bili kila bakla. Di mayamay, pigararang klase. Ito yung lalaki. Uy, tumaba yung babae. Ayan, yung mamasawa to. Pero may labidyoan mga boss, may stand to. Wait lang na busal. Busal. Kumakagat. Buti na lang may dala kong busal mga boss. Kumakagat. Wait lang. Busal.
Safety first. Manggagat. May female ng pari. Ibo. Nya. No gabayo yung mampaistad. Niya, wadya. So, Beagle, import line from America. So, tatay ito yan. Babae. Ito yung lalaki. Babae. Ayos na, pero hindi na namin bibidyoan yung stud session mga boss. Okay. Thank you. Sampalamat na yan. Yung shooter natin, si paring Virgilio. Pagka kailangan nyo ng shooter, hanapin nyo lang, Virgilio Flores from Baritaw, Manawag lang yan. Ayun kahit small to large breed, kaya niyang i-shoot. Kahit na tao pa, epis na, joke lang. Dito tayo, mga boss, no, labayo yung patakal, pero ate masyadong ipanang video kasi bawal la. Medyo may si Facebook kasi makinad sa ramay unya. Tano wala ray kabat yo ya walay Beagle da. Try ko. Nayari kayo Ma'am PM, wajak located at labat at gasang mapandan. Tas malaya mga boss, anto may puppy share. Kay gabay to man ibaga may puppy share mga boss, tano amay singa anggapoy ibayar yo ya talent fee o stud fee to may asok mayarin puppy share, pero sa puppy share ya tatanggapon ko mga boss aramay king kulabat la singa barkada o kabat ko asing good shot. Atan may puppy share ya tatawagan sa puppy share mga boss. Sagot ko'y shooter, appreciation niya shooter mi, depended breed and depended karawi, man-range tan kada shoot. 400 to 500 kada shoot to may shooter ko. Tan tabar ta puppy share no pigay imbayar nan pari dimber sa may session mi. Natan yung puppy sharing, wala may tatawag mi first pick, sing aliling to siya sunaan niya, mampili udukon, tanong bagak niya female, or dead female siya sunaan, after 2 months, isang kulaon, gawayoy initial vaccine, tan gawayoy dorm, 2 months, bago laan may tuta, man, so puppy sharing, pero no, walay bayar yun, hanggang walay bayar distant pito may asok, kilabat la, syaklan amin so man kinagsaman, all in laman, man all in na, man range tan 5,000 to 3,500 to 3K. Depende kasi yung location ng taga-inner kayo. Tan ano ang napantungtungan tayo. Okay, ano mas marakop. Natalusan yun maong nayari ya IPM. Ang gano'n antutan niya breed ya so walay pang stud mi. Ayun, mga boss. Pero wala rin bumbang kun. No, wala rin may aso yung napudsak. Wala rin kabat ko yan nayari kaya i-recommenda. Pero mostly kasi tigari ason bunban ko katon ang apoy problema ya on man anak tini arom ya aso. Man, salamat mga kaaro.